uminithi ngubhekeno wenzizwa somaskandi bebele uminithi ngubhekeno wenzizwa somaskandi bebele angifune mfana sohlala bafowethu nodadewethu uSimomoza lo ubhekene wensizwa kwaMaskandi sebeyangazi abanye bafowethu njengoba ngishaya le convoy la hambela wonke amahostela ngizonethulela icwecwe lami elisha elizophuma ngomhla ka-29 kuFebruary. Ngithi-ke bafowethu ngicela ke niphume ngomningi nilindele futhi leli cwecwe leli. Isihloko sakhona sithi zajika izinto, asisho ukuthi ziyojika izinto. Laba bebelokhu bethi ziyojika izinto bebekhulumela mina ngithi zajika izinto sijike ngami. Sebumnandini la sizojabulisa siyazibuzela sihlelo njalo. Sebumnandini la sizojabulisa siyazibuzela sihlelo njalo. Sebumnandini la thina siyahlaba nje siyazibuzela sihlelo njalo. Sebumnandini la thina siyahlaba nje siyazibuzela sihlelo njalo. Sebumnandini la sizojabulisa siyazibuzela sihlelo njalo. Sebumnandini la sizojabulisa siyazibuzela sihlelo njalo. Sebumnandini la thina siyahlaba nje siyazibuzela sihlelo njalo. Mama yo yo yo, nyamta mama yo.